Menjua-jua mankam krina senina rasturang Bapa rasnande ijapa peringan kam ibas paksa enda. Mari ras-ras kita ersikap bengket kubas kebaktin minggu Advent si peduaken. Ibas gelar di bata Bapa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah si badia. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Rendelah guna di bata, pujilah gelarna. Ia kap Tuhan, pesikap dalan man bana. Sinjadikan embun man keretana, Tuhan kap gelarna, ersuraklah i adep-adepena. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta, nomor 204 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge kitab Maleaki bindu telu ayat sada seh kubas ayat 4. Iogekan kami isina nina bagenda. Tuhan si mada kuasa erjabab nina. Kusuruh persuruhanku nikap kendalan man bangku. Kenca bagai Tuhan si idara mindu rempet re kurumahna. Persuruhanku si tedeh atendu ngidah sae nang dangi rehme jenari imomokena perpadananku. Tapi ise ngasup ngengken cawari kerehen ise banci tahan tupung ia teridah pagi sabab bali kap ia ras sabun cuci si keras bali ras api si ipake tukang ngelebur besi, reh ia ngukum bali rasekala tukang ngelebur pirak lako bersihkan sa. Bagi tukang bersihkan emas ras pirak, bagaimana persuruhan Tuhan bersihkan imam-imam, gelah alu bagai ibabana persembahan si payo man Tuhan. Kenca bagai maka persembahan si ibaba kalak Juda ras Jerusalem kempak Tuhan ngena Athena. Bali rasi enggo-enggona ibas paksa Sinai. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Puji-pujin ras pengatakan bujur isehken kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Pulung kami kerina anak-anak ndu, guna dengkehken kerna katandu. Katandu kap ulu gegeh kami. Bahan dagi Tuhan ngasup kami, ngertiken katandu. Bekas pendahin kesahdu si badia, si ngerajai pusuh kemahandu, si nuriken katandu, bagepe, si erdahin ibas pusuh perhatian anak-anak ndu, singgo sikap guna dengkehken katandu. Erkuasa kam Tuhan arah katandu, pakaikan kemahandu Tuhan guna nuriken katandu. Sebab reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi pustaka sibadia, ibas kitab Lukas bindu telu ayat sada sekubas ayat 6. Iogeken kami isina nina bagenda. Tiberius enggo 15 tahun jadi kepala pemerintah Roma. Tupung si Pontius Pilatus jadi gubernur i Judea. Herodes raja i Galilea. Janah sangana Pilatus jadi raja i daerah Iturea, ras Trakonitis. Lisanius jadi raja i Abilen. Janah Anas ras Kayapas jadi imam Simbelin. Tupung reh kata di bata man Johannes anak Sakaria i tanah Mesawang. Maka i osari Johannes kerina isiari Johannes kerina daerah aluren jauh Lau Jordan. Berita kena berita ibas di batanari nina. Jeralah ibas dosa-dosandu nari. Tandana kam enggo jera, kam arus iperidiken. Gelah dosa-dosandu i alemi di bata. Bagi enggo isuratken Nabi Jesaya ibas kitabna. Lid sekala si erlebuh itanah Mesawang nari, pesikap dalan Tuhan, pepinter dalanna, kelbung-kelbung arus itambusi, uru-uru ras deleng ipekendit, dalan si meluk-eluk arus ipepinter. Janah si erlubang-lubang iperata. Kerina pagi manusia ngidah keselamatan sireh ibas di batanari. Sejenda mesehna pengogenta. Mejuah-juah mankam kerina senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ibas minggu enda bengket ka kita kubas minggu Advent si peduaken. Ibas minggu Advent si peduaken enda kita ertima nang dangi kerehan penampat sirehna ibas di batanari singasup mulahi kita ibas krina perbebenta si jadi ibas kegeluhenta skala-skala. Ibas minggu Advent si pedua kenenda gerejanta mempersingeti kita gelahna tetap ersikap guna ngalo-ngalo kerehen Tuhan tah. Ibas perayaan ketubuhenna bagepe ibas kerehena si pedua kaliken. Pesikap dengan pepinter dalam Tuhan. Enda mabai kita kerina gelahna geluh ibas kebenaran kata di bata. Sebab ICP labo ngasup empesikap dengan empepinter dalam Tuhan, adina kita geluh ibas dosa. Caranta empesikap dengan empepinter
dalan guna Tuhan ibas ngalo-ngalo ia, kita ibabai ngeluh ibas jerah. Nadingken dosa ras kesalahan ta. Nadingken kerina lagu langkah ta si meluat. Sebab na arkiteken kita nggondabuh kubas dosa, maka perlu kita penampat sirehna ibas Tuhan nari gelah na banci kita jera dengan robah. Ibas kita empesikap dengan empepinter dalam Tuhan enda, tentu perkuah ate di batange si ngasup mabai kita gelah ngasup nadingken dosa. Adina si oge ibas kitab invokasio tandai, makana salah sada cara empesikap dengan empepinter dalam Tuhan, merende ersurak muji Tuhan. Bagaipe si akui Tuhan, maka ia penampat ta, ia si madadoni raskrina isina bagaipe kegeluhan ta. Jadi lalit dalan na kita la muji-muji gelarna. Harus ngekrina kita ngakui karena kemahakuasanna, karena keleng atena sila arsibar. Kegeluhan na krina jadi usihenta. Janah si idah kuga belinna keleng ate Tuhan nangdangi kita kerinana. Lakal iar ate Tuhan kita geluh ibas dosa dengan si meluat. Sebab adina kita meluat, labo banci kita bengket kubas dalan keselamatane. La kita banci pula ibas dosa-dosa ras kesalahan ta, adilakin kita geluh ibas Tuhan. Kugada gi carana kita banci empesikap dengan empepinter dalam Tuhan. Adi sinen ibas padan simbaru ipake kata metanoia. Metanoia mekapkan pertobatan. Ija nuduhkan karena pertobatan menaken ibas pusuh. Bagaipe iteruskan kubas pengalaman geluh. Bagaipe krina rencana-rencana geluh ta si tersusun ibas pusuh ras perukurenta harus ipelimbarui. Maka ibas padan simbaru pe ipake kata epistrope. Enda nuduhkan kubas perubahan kempak kerina lagu langkah. Kerina lagu langkah si teridah enda ibabai ngeluh ibas terang. Nadingken kegelapan bengket kubas sinal sal terang Kristus. Halu bagai lanai lit si terbuni karena biak-biak kegelapan. Janah pe adi si pepayo ibas kitab padan sindekah. Makana kata pertobatan nenda jerai ngajuk kita gelah tuhu-tuhu komitmen ta, tujuan ta, mekapkan kempak kebenaran kata di bata. Ngasukin kapndu kita empesikap dalan dengan empepinter dalan Tuhan. Tuhan ngencang ngasuk empesikap dengan empepinter dalan ta. Tapi caranta empesikap dengan empepinter dalan man Tuhan mekapkan si tangtangi, si tadingken, si tundalken kerina dosa ras kesalahan ta. Ngaku ngekita maka labo kita ngadi-ngadi reban dosa bas kegeluhan ta. Rusul kel si cedai pusuh peraten Tuhan, pusuh peraten teman-teman manusia. Janah mekatep kange bicara si renung-renungkan kerina kegeluhan ta. Mandirin tapi kita mela sebab kita pe ngeluh ibas dosa. Sila ngadi-ngadi sila kaukan.
bagaimana kegeluhan bangsa Israel semaka Nabi Maleaki mempersingeti bangsa pilihan Tuhan enda. Maka nina kerehan Tuhan pedas, kerehan Tuhan lanai dekah, kerehan Tuhan lanai nimai manusia setuju entahlah setuju, manusia harus bersikap. Engkai maka bagai isingetkan Nabi Maleaki, sebabna jelas kal ikatakan Nabi Maleaki enda kerehan Mesias si ipadankan di bata, si itimai bangsa Tuhan nubuat enda mempersingeti, maka na bangsa enda harus bersikap, sebab na adireh Mesias si ipadankan di bata ia gelu ibas keadilan dengan kebenaran, kebujuran dengan ketuhu-tuhun, keleng atena serta alu bagi dege la siti pengen na atena manusia ngeluh ibas si jahat, sebab tu fungsi terjadi kemerosotan kerohanian. Janah agama hanya sebagai formalitas, tetap ngebangsa muji Tuhan, tapi lagu langkahna encedai pusuh Tuhan. Adi ersembah ia, ipersembah kena persembahan rubia-rubia, si cempang, si sakit, si ceda matana. Labu ida ramina persembahan si tuhu-tuhu ngena ate di bata. Makana kritikan nandangi persembahan bangsa ipersingeti Nabi Maleaki. Makana bangsa lang regakan perjabun, sebab rejabu anak-anak si dilaki ras kalak si nembah man gana-gana. Padahal gulik ketetapan Tuhan, maka laban si ilakukan. Bangsa lanahkan persembahan persepuluhan, bagai imam-imam si aturna ndalankan dahina sebagai imam la ilakukan idalan kena kesalahan. Erkitikan si makanina Tuhan arah Nabi Maleaki enda, maka rehme wari kerehan Tuhan jana isepe labo banci tahan bagai empengadi dingin ngambati wari si enggo itentukan Tuhane kerehan na ngadili kalak sier dosa, ngukum kalak singgor salah. Maka ianding kena cara Tuhan ngadili bali res sabun cuci si keras. Kaikin gunana sabun cuci membersihkan. Labo itap tapi, labo icuci uisi bersih. Tapi uisi melket ngasi itap tapi, entah pe si icuci. Makana kasakai dosa ras kesalahan si melket enda ibersihkan Tuhan. Janah pe ikatakan kape kerehenna desken api si ipake tukang ngelebur besi. Jadi api alat si paling sikap guna ngelebur besi. Bagaimana kerehen Tuhan guna empepinter salah dosa si ilakukan manusia ijala ngadi-ngadi erban dosa ras kesalahan. Sebab konteks kitab Maleaki enda kenca ia muli pembuangan nari rumah pertoton ipajatkan aturna adi iinget na mindai 70 tahun ia ibuang i tanah Babel. Janah opelenga ia itaban ku tanah Babel ikernepkan nge rumah pertoton i Jerusalem. Adi nggo ia kamulihkan ku tanah singgo ipadankan di bata malanai bokin mindai bagai laguna. Tapi kai si terjadi
Bagaim kepeken serana ngubah kebiasaan. Nggo pengingat ni nakin kita kalak karo. Nggo cina namen. Kai maksud ne, lanai terubah na kebiasaan buruk nandai. Nggo nagih. Kai singgo ilako kenai, amin na pe ia kentisi bertobat, mulih kendenga kange perukurenna lagu langkahna kempak kebenen. Makana ikatakan pe maka Tuhan reh ngadili bagi sekala tukang ngelebur pirak lako bersih kencah. Sebab na adi pirak ilebur nge cara bersih kencah. Bagai pe tukang emas sim bersihkan emas ras pirak. Bagai me pagi persuruhan Tuhan bersihkan imam-imam gelah nangasuk berikan persembahan si payu. Enda mempersingeti kerina serayan Tuhan. Gelahna si ingat maka labo suka jadi usikan. Adipang kita ngatakan cadalan berikan persembahan persepuluhan, kita harus jadi usikan. Maka labo kita bagi kena motor siku Medan, ya Medan nina. Tapi ia tetap tading kabanjahin tah beras tagi. Labu banci si katakan ban persepuluh hendu, tapi kita lah jadi usikan. Harus kita tetap banci jadi usikan. Makandai ikatakan ibas ogenta enda, bagaimana persuruhan Tuhan membersihkan imam-imam. Utusan di bata membersihkan empekena-kena serayanna sila jadi usihan kegeluhanna. Kuganin tanurikan karena persembahan adik kita pelabo banci jadi usihan ibas ersembah. Alu bagi pe ikatakan makana persembahan si ibaba kalak judaras Jerusalem kempak Tuhan ngena Athena adi iyang gong geluk. Ibas surah-surah Tuhan mereken persembahan si mehuli dengan ngena ate Tuhan. Seni naras turang sini kelengi Tuhan ngaku kita. Maka kita pelabor ngadi-ngadi erban dosa, erban kesalahan. Sincedai pusuh Tuhan bagai pe teman-teman manusia. Kai dagi banci silakokan guna empekena-kena kegeluhan ta. Maka na ulamin si tamburi matata nandangi kesalahan ta, tapi si talangi matata nandangi kesalahan kalak si debat. Kerina kita ngor salah. Kerina kita ngolepa. Bagaimana maka reh Tuhan ta Yesus Kristus Mesias si ipadankan di bata kudoni enda guna ngalari, guna nasabkan kerina utang dosanta. Sai kerina utang dosanta ibas kerehen Tuhan adinggit kita jera dengan robah. Alu bagaimana makana ibas kitab Lukas enda iturikan piga-piga tokoh si penting ibas pemerintahan. Sada sisi sinen ijenda enda ngatakan sa makana peristiwa karena Johannes peridikan beritakan karena berita gelah jera dengan geluk banci lit ibas catatan sejarah para pemimpin-pemimpin, entah pe penguasa-penguasa, ibas pemerintahan tu fungsi. Jadi alu bagai kekristenan bukanlah dongeng, tapi memang tuhu-tuhu tertulis ibas sejarah. Labo cerita si latuhu, tapi memang tuhu-tuhu turi-turin karena Johannes predikan enda. Jadi alu berita si ibaba Johannes predikan enda. Nubuat ibas kitab Yesaya bindu 40 ayat 3-5 tergenepi. Genep me kai si ipadankan si inubuatkan Nabi Yesaya maka reh me pagi kalak si berita guna nikap kendalan man Tuhan. Jadi sinen ijenda Johannes me penggenepan nubuat si ikatakan Nabi Yesaya.
Alu bagai senina rasturang sini kelengi Tuhan. Pemberitaan iberitakan Yohanes peridikan enda ibas aluran lau Jordan. Iberitakan na maka nakrina harus jera ibas dosa-dosa nanari. Tanda enggo jera harus iperidikan. Peridin eme tanda. Maka Tuhan go mengikat perjanjian. Ras kala si erdosa, alu bagai kala si erdosa, adinggo iikat na perpadanan na ras Tuhan, lanai banci ngeluh ibas dosa. Memang Tuhan Yesus telah pernah memperidikan. Ia iperidikan. Tapi tetap kala si te iperidikan ibas gelar di bata Bapa, Yesus Kristus ras kesah si badia. Jadi adisi pepayo kitab Lukas enda, isaksikan Yohanes peridikan, maka na tanda-tanda kala enggo jera enda iturikan ibas ogenta enda. Maka na kala si geluh ibas kebenaran kata di bata, kala si geluh ibas surah-surah Tuhan, ia ngasuk empepinter dalanna kubas dalan si isurakan Tuhan. Kelbung-kelbung itambusi uru-uru ras deleng ipekendit dalan si melu-elu ipepinter jana si erlubang-lubang iperata enda gambaran si nuriken keadaan entah pe situasi kala si erdosa. Sebabna teridah ije kala si erdosa desken geluh ibas kelbung siman tambusen. Bagai pe uruk ras deleng si perlu ipekendit. Dingin lubang-lubang pe arus iperata merupakan bahasa gambaran. Karena keadaan kala si erdosa. Lid sekala si sejarawan Yahudi gelarna Flavius Josephus ngatakan maka Yohanes mekapkan guru kesusilaan si sangat berpengaruh. Artina ia ngajarkan kala maka nakrina harus jera dengan robah. Sebab na adilah kita jera, lah kita robah, lalit gunana. Kaikin tujun tanggeluh. Kaikin perayakan tak ibas masa sireh. Perayakan tanggeluh ibas dame, mejuah-juah. Bancikin esialokan. Banci. Ibas dosa pe kita bancing esialokan. Tapi pusuh tala tenang. Turah rusur kebiaran ras arwate. Tapi adik kita ngeluh ibas Tuhan. Ngeluh kita ibas dalan Tuhan. Ngeluh kita ibas dalan si pinter. Kugapa pe kemalaman ate jadi si kerajaan enta. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Kai dage ibas kai nari dage kita harus jera. Ibas kai nari me kita harus robah. Masing-masing kita metah dosa ras kesalahan ta. Lagi katakan dakam sitah ngekai siman pekenan. Gelahula karimin siakap cesi begi kata di batenda. Enggo cocok kata inda manande sianu man bapa sianu. Kalakai situduhi kita la robah. Padahal kita pe lagu langkah ta melala kalman pekenan. Mon maun dakam perukuran tenda pe bancin cedai. Cara rukur ta enda pe meneken dirinta bagai pe meneken kalak si depan. Tapi si pertama kan lebih ibeneken na kita. Sebab dikune kita langasuk ngamperbana ibas rukur kita lebih sakit. Kita lebih dele. Kita rukur gulut, mau bagai. Bagai pe perlukah kita jera ibas belas-belas ta. Arabi berta. Arah kata-kata sini ibelaskan kita. Sebab na adisi oge kitab Jakub jelas kaljai ikatakan maka na dilah bali ras api si banci nciluk kerangan.
Mon mawon lah si gejap. Entah si gejap dia si sengajakan dosa silap sengaja nina. Ugakin dosa silap sengaja. Sitah ngekariceda pusuh kalak bagi tapi si belaskan. Kuga carana umpamana. Kuga makana gulut ukurna, ukur teman tanai bagi si ban. Cakap lartuan, nina panina, kai pesi belasi, kuakap ninta, lengah jelas lali pak tanah. Man pekenan, sebab banci erbahanca sirang perkadekaden, sirang pertemanan, sirang kekeluargaan. Sontar persadaan di tengah-tengah negara, bagai pi tengah-tengah gereja. Dila ulu kejahatan, jenari pe perlu kita jerah. Ya, kerinai kam aku kita kerinai da si pulung enda. Baci mon mau kita pengeranan ta, mencedai kalak si deban. Saja mon mau adinggo si belas kenda kamlane kita empuna kalak empuna. Adinggo kalak empuna tena gua tena banna. Mon lape si belas ken katakan kalak si belas ken mabagai. Jadi enda si evaluasi, si uri dage. Ibas kainari kita perlu robah. Banci jadi dah du 18 TP bancika jadi kalak si deban pe mengubah kebiasaan geluhna. Umpamana kuga carana mengubah kebiasaan geluhna. Ya musil naring pekam lange ka andu latih jadi kalak musil nina. Arkitikan belas-belas teman nandai. Maka segala upaya ilakukan na guna mengubah status geluhna. Entah nangko, entah korupsi umpamana. Lanai ya biar-biaran sebab nokoh kap nakala amin na pelit kala arkiteken itokohi gegehina ardahin gegehina artoto berubah keadaan geluhna jadi kalak jore. Maka kita penanam-nanam sa. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Lagu langkah tapi banci jadi batuan tuken man kalak si deban. Adisi ogi kitab Lukas endandai jelas kali ikatakan Johannes kugakin seharusnya kalak sing geluh ibas Tuhan. Amin na pendelaseh kuje pengogenta. Tapi disibaca seterusnya kitab Lukas ndai nina adilit dua bajundu bereman kalak silalit bajuna. Maka kai silit ibas kam pebias-bias nina. Janah ula itindasndu kalak sila ngasuk ngelawan kam. Ola rampas bagin kalak si deban. Ula si ban kalak silar salah jadi ersalah guna memenangkan dirinta. Makana man banta krina ngawani perpulungan Tuhan. Ya ngaku ngekitenda krina makana bas perdalanan geluh ta sendah surah-suranta bertobat pagilan neka kita bertobat goka kumat ka kebiasaan-kebiasaan ta si gelgel subuk serayan Tuhan ngawan ni perpulungan krina kita endang go pernah lepak. Jadi ibas minggu at penenda me kesempatan ta guna ngukurkan karena kai singgo lepak ban kita saja labo sekali setahun ngencaya bas minggu at peneka bas minggu at pensi pedua keneka ngenca kita rukur karena dosanta jika ngenca kita robah lang jera dengan robahai harus setiap hari sebab setiap hari lit ngekesalahan sini lakukan kita. Makana medak kita pagi-pagi si pindo gegah man Tuhan gelah ngasup kita nimbak surah-surah daging ta. Maka berngi si pindo pengalami dosa ibas Tuhan nari gelah atan dengan metunggung kita ngalukan perkuah Athena gelah salah dosanta isasapkan Tuhan janah kita pe lanai lit rusur turah hukurta guna erbahan dosa ras kesalahan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Bagaimana maleaki mempersingetisa maka Tuhan pedas mereh
Lasitah memang katawari pe, tapi kita harus tetap bersikap. Bicara lengah giaseh, bicara lengah giasitah. Ingatlah, maka nawari Tuhane, labo sungkunna kita, labo katakan naman banta, labo ipebeteh kenaman banta, kata wariar. Tapi dirsikaplah kita kata wari pe, tentu lalit kaipe kebiarenta, ibas nimai waktu Tuhane. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Banci jadi pe adisi ingat dosa ras kesalahan ta, nak tak iluh ta. Salah kal siakap kita. Ngom meluat ke lagu langkah ta. Ngom gesuh kerina perbahanan ta. Lanai kita atan ipekuanakan jadi si kerajaan Tuhan. Tapi amin pe bagai, ingatlah adinggit kita jera, Tuhan tetap ngalu-ngalu kita. Sebabna perlu si ingat, tupung kita sadar, tupung kita mulih kempak Tuhan. Jangan lid surah-suranta memperobahi, mempekena si salahe. Tuhan tetap memberikan kesempatan man banta kerina. Makana adi Tuhan memberikan kesempatan man banta dengan berikan kesempatan guna ngalemi salah ras dosanta tiap-tiap waktu. Bagi kamu pe kita nangdangi teman-teman manusia, si berikan ka kesempatan ibas ia empekena-kena lagu langkahna, empekena-kena kebiasaan geluhna, sebab siteh nga makana kegeluhenta dibata ka empuna. Makana si berikanlah kegeluhenta ipin-pin Tuhan. Alu rendek surat muji gelarna. Jana emperobahi lagu langkahta. Kelah tuhu-tuhu atan kita. Pulah ibas kerina perbeben-perbebenta arkiteken Tuhan paatanken kita. Alu bagai-dage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Pesikap dengan pepinterlah dalanta ngadap man Tuhan. Sebab adi ateita jumpa ras Tuhan, kebadian tetap jadi perjuangan ta. Geluh bagi surah Tuhan, tetap jadi surah ta. Sebab wilayah pimpinan Tuhan, ingan si mulia, badia, benar, bujur, tuhu-tuhu. Kerina biak si menghuli, ngencaban si atan ras Tuhan. Bicara lengah kita ngasuk bagi si isurakan Tuhan. Tapi tetaplah kita pala-pala. Tetaplah kita berjuang. Empekena-kena biak siman pekenan. Sebab sitehnya maka kegeluhan ta. Adi Tuhan tetap mengkendalikan sa. Janah kita pe perayakan geluh ta ipin-pin Tuhan. Ngasuk nge kita dalankan kai si ipedahkan Tuhan. Jera dengan robahlah kita. Gelah ula kita ngaku ngenca jera, tapi lah robah. Pengakuan jera harus disertai dengan tindakan nyata. Tindakan nyata teridah arah kerina pengkebat geluh ta. Terpuji gelar Tuhan, arah kai si ilakukan kita, sebab Tuhan tetap si masu-masu kegeluhan ta. Kenduari nari serasa lalap, ia kap si mada kegeluhan ta kerina anak-anak si ikelengina. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Pasu-pasundu kata singgo idengkehkan kami. Gelah nangasuk kami jera dengan robah. Ciga ate kami nandangi dosa ras kesalahan si ilakokan kami. Mulih kami kempak dalan kebenaran ras kebujurendu. Gelah ketuhu-tuhun sirehna ibas kamnari. Jadi perayakan kami. Maka dikune reh pe pagi paksana kamreh. Ida petindu kami ersikap. Guna ngalo-ngalo kerehendu. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami. Sebab mindo kami perkuah atendu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta.
si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita bersikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata dibata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan, dibata simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus, mereken kerina keperlun geluhndu. Iherta ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab denden ta nomor 333 ayat si pemena. Mari ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu Tuhan iendesken kami kegeluhan kami. Mindo kami gelah ialoken dengan ipasu-pasundu persembahan kami. Persembahan pengatakan bujur, persembahan persepuluhan, persembahan kerjarani. Bagai persembahan-persembahan si indesken kami man gerejandu, guna numpak dahin tri tugas gereja. Pasu-pasundu kerina ngawani perpulungendu, ibas erbage-bage dahinna, bagai kegeluhenna. Ertambah-tambah iberindu rejeki ras kesehatan man bano. Siriulang tahun ketubuhan bagai periulang tahun perjabun. Tuhan si masu-masu geluhna. Bagai anak-anak ndu si sakit subuh i rumah bagai i rumah sakit. Si erceda ate erkite-kiteken kebenen anak-anak, orang tua, kade-kade, entah nape perbulangan entah pendekara si ikelengina. Tuhan kam si masu-masu kerina anak-anak ndu si erceda ate gelah lampas sia terapul. Bagai perbeben ngawani perpulungan dusir bage-bage. Subuk karena perbulangan entah ndehara. Karena anak, bagai karena pendahin. Karena keluarga, bagai karena ekonomi. Bagai karena situasi pandemi COVID enda. Berbagai-bagai nge simantang kelen perpulungan du. Sirban caturah arwate dengan kebiaran. La tetap ukur nandalani kegeluhan. Tuhan mindo kami perkuah atendu gelah kam si empat tetap dengan empat teguhi kini teken kami. Maka nakerina keadaan bancing berubah adi Tuhan si nampati kami. Bagai pasu-pasundu kerina serayandu ijapa piringan. Bagai pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Ibas persiapan guna ngalo-ngalo ketubuhan anak du Yesus Kristus. Bagai pekrina pelayanan-pelayanan minggu Advent, si ilakoken perpulungan dukam si masu-masusa.
Gelah kerinana eita mapujin man kemuliaan gelar Tuhan. O Bapa si mada kuasa, ertotopi kami man bandu, karena orang tua kekelengan kami bulang ceria, silit genduari i ruang ICU. Bagai proses pemulihan kesehatan anak kekelengan du, riahna jamin ginting. Bagai pendeta Ransinius Situmorang. Rikut raskrina anak-anak du singarakan perkua atendu. Kelah banci ia pula ibas pinakit nanari. Pulih sempurna kesehatan na. Tuhan kam si masu-masu ia kerinana. O Bapa si mada kuasa. Itotoken kami modramen klasis ras runggun. Rikut peras pemimpin bangsa ras negara kami. O Bapa si mada kuasa. Kubas tandu ia iendeskan kami. Endamu Tuhan pertoton ras pengendesen kami. Pasu-pasundu kami ras seisi jabu kami. Ketedehan nate kami, surah-surah kami dengan pengarapan kami. Tangkas ngeman bandu kerina Tuhan. Kam dage sinikapkan si mahulina man kami. Terpuji kam Tuhan arah kerina geluh kami. Sebab ertoto kami man bandu. Ibas gelar Yesus Tuhan singgung ngajari kami ertoto. Ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan. Ras kuasa. Ras kemuliaan. Sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari aludame ras mejua-jua. Tetaplah kam megenggeng. Ibas nimai kerehan penampat. Ngeluhlah tetap ibas kebujuran nah. Gelah ngasup kam dalankan pedah di bata enda. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Senang siakap ngeluh. Dem pengarapan. Di bata engkawali kam. Jana mereken ketenangan man bandu. Amin. Salam sehat, salam semangat, selamat Minggu Advent man banta krina. Mejuah-juah.